Hodin. Karim, Din, Karim. Oh, ino rupa jikan tua awaknya, Din. Patatnya tajak ini, no. Din, apanya olah kau, Din, yang jaga loket? Hai bang, kita mendengar ya bang. Kabar ya bang? Ada. Bang, kabar klipnya. Senyum yang cantik ya bu. Lihat bang, cukup. Din, kadang salah tempat anyohan. Kamu betul ya inu. Panin tempat lain lah gampungnya. Jika tanya yang lebak bang ganyan. Bagah. Hai bro. Berapa bro? Hai Cid bro. Get loan Ahmad. Jadi mana bang Ahmad? Oh ya, loan Mudin dan nyo ngan loan Maknu. Nya bang, loan Maknu. Jadi maksud dan tujuan kai hana payah kapega. Mosok kakutu pemaksud. Oh shit. Jelaskan aja nu. Kamu bermaksud wahai saudara Manu. Jadinya kan depu wahai abang Ahmad. Kakutupe wahai saudara Mudin. Jadinya kan depu wahai abang Ahmad. Menyamanan transfer laju bagah. Kamu letak but nyo mantang. Naling lemo piu gau lama kau. Oke, siap. Padum da transfer. Tirto leblo leribe warto tiplo rupiah. Bacut. Kaku. Tirto ribe. Tirto. Oh shit. Di Bandung Tirto cek nu bae tamang ribe. Hey Din, untuk mendang nah. Jadi kamu janji euro sakai. Oh. Hana masalahnya galak. Geda lembar apanya? Lagi aku pekakeun. Lagi aku kang. Pikir bengi Haji Din. Berpaji cimenan ro. Hai. Kak Ni. Pernah Abang Ahmad. Oh no. Hana aku kelon Kak Ni. Hana pen Kak Ni. Hana. Oh shit. Lagi tukang. Nyo, hai, bukti transfer. Toh, kenal juga gak? Kita lama apa amatnya? Bedua nyanu, euro janji. Oh shit, Hedin. No, Hedin. Hedin, kamalam agodin. Bocah dah.